Tako je. To je bilo drugo mesto. In prvo mesto. Prvo mesto pri posameznikih na pustovanju v hotelu Žonta za leto 2008 je dosegla Maska pod, naprej povem nagrado. Nagrada podarja komplet pnevmatik, Muleden in pa mobilni telefon, mobilne telefonije, Fegi, Aclin in pa nagrado podarja tudi hotel Žonta. Prvo mesto, zaporedna številka 15, 34 točk Pingvina. Dajmo aplauz. Aplauz. Iskrene čestitke Pingvina. Dajmo se malo odkriti. Tako